Oku nukwetawuni ya Rubindi twirene teganisa ubw'amizi ahabwenjira nyinjira kugwebirebi mwakireba yes so iwo no basa kuteka ngo maybe obundi tukureba oyeshereke ozemu konkenju neza kugwera okurejera ahari imbabazi Rogers kandi birayibembera bebembezi aba babandize no kurambura amaju agatuyirwa mizi no kwekushanga ngo gamwe gariyo nagabaruka no kwekuragira bona bine muza business okushohoza ibintu byabo aho naho gataka bashuyikire kandi ejo twashanga ngo omuri Rubindi town council enje ziryomu enyinji tizine nanka tizine plan yes mwene nakungira ngo zirenju zine plan yes no nakungira ngo eriho enje nyinji tizine plan cywe kare ukombekerwa hansi ibitego kuja kushenywa ukongerwa hibo kandi werake Julius district plan habwambara yagira ngo abantu bona abayombekero myanya ya mizi bino kuruga mu bucerekare duswarya takubasa kwikiriza umuntu wa Rubindi kufa hate ibintu byo twenda kuteko mu nkora eco kubanza mukama witu kawo yaragira ngo habe holisti y'abantu bona ezura kweru kugwa ezabo azikutahwa mwamizi abatura abatwirwa mizaga borekero kubaferirwe na no kubera rikirire nuri nha kwahiriza gomerere byo amizi gatandika gatubona bonisa umwara gwafunda nukuruga hugwarwa Rubindi keta gaataahiriire amizi nyoni nzarwa at least kurtwarunzire buriya solution not today eshaheji ariho nko musasarongwa ine bintu byo biryo munzu atogwa ayino kuronda aharazi kuraza ebintu rayini yona kugiha kuriya nabwanyuma abebembezi ba district bateka hizo barirwa kashatu ebiro 30 sande rkwija erubaye ta Rubindi day okwigura hemahanda ya mizo mu Rubindi town council kandi kinikije kuba cebembirwe district yona amakuru agagasha kwa Evans Taremwa.